Koңuşum bez nikah bir kişini kirgizip algan ne kılsam bolar ziyan tiyebi. İşin mi ne seniki anı mene? Sen ne dürüvarım oturasın pastayanına. Jağı suro çıkarıpsın da ilgeri. Toğ ölüp kas içinden tukum çıksam ne kılavuz diye aytışat eleşi. Uğurşup bitpeyt elem ala dem bunu sonra onu öğret dem. Ulağına oşo süt berse ölü öyle kalsın ki ulağın koyçayım. Şunu içi al onan dağı. Eçkini bir tuğan dep jürösüm ne kılasın dem oşo. Surayt bir nesi, cevap vermezsen yok deyiveret da. Prosto okusu alarga dege mınдай me dep ele minti birnege karmata koygonda görüşөт da. Araktı şarap deppi. O attanaga barıp turup eşektin tezegini alıp turup tort dep dese kanday bolat? Bir ecenin suroosu 80 yaşka kirgen kampirдин suroosu. Bir katındı bağalbay oturup ekinçin alganga bolovu. Kampirge mınça zarlı oldu eken bu suro. 80'ge çıksa özü. Tekeberlik boy götürüp ben uşular menen çoğu namaz okuyumun bu. Men tuflim italyanski uşular menen kepiç kiygenler men jürömü deyt. Ters ayaktık jönele kaysar. Eller oң kavasa bu sol kavasat da ters ayaktık yani şunday. Jönele tetiri var. Чубак Ажы Жалилов 1975 жылдын 21 январында Базар Коргон районунун Мунду сайылында туулган. Ал Кыргызстандагы белгилүү ислам аламы, даватчы, коомдук ишмер болгон. Дини илимди терең билип, насааттарын жөнөкөй түшүндүргөндүгү үчүн эл арасында кенен таанылган. 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии болуп кызмат өтөгөн. Өлкө боюнча дават иштерин жүргүзүп, көптөгөн лекциялар жана сабактарды берип, телевидение жана интернет аркылуу диний билимдин жайылышына чоң салым кошкон. Чубак Ажы Жалилов 2020 жылдын 11-июлунда пандемия учурунда каза болгон. Анын каза болушун Кыргызстан эли терең кайгыруу менен кабыл алган. Өзүңүзгө жакшы караң. Siz ümmetke muhtaçsınız. Ümmet sizge muhtaç. Ben aytdım, çuvaktan bulam. Siz özünüzge yaxşı karan. Biz ümmet sizge muhtaçmız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Assalamu alaikum. Yaşlarındayız. Енді жақсы рәспет. Assalamu alaikum. Қандайсыз? Жақсы ба? Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Allah'ım dinimizge, Kur'an'ımızga hizmet kılıp ötüp etken din alımımız, Hazretimiz, çuvak damlağımızın, Hazretimizin harvağına bağışladık. Jaratkan Kudayım, marhumumuzun barıp jaygaşkan kabırın, Firdavs jannat bakşalarına bir bakça kıl ya Rabbal Alamin. Allah'ım özüңdün dinine kılgan mehnetlerin acır soğuptorun özüne joldoş kıl Kudayım, günölörün geçirgin. Özüңdün rahmatına, merimine, ırayımına bölөгün ya Rabbal Alamin. Arkasında kalgan Ayşe Tavuzga, uruk tuğan bir tuğanlarına, joro joldoş dostlarına, cemaatine Allah'ım tınçlık, amanlık, berekengdi bergin. At-tayyibine tahirin, festecib duaena bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Din alımımız Borbor Азияға белгілі болған, жекелі Қырғызстан мамлекетінде емес, Средний Азияға, Борбор Азияға белгілі болған, Борбор Азияның жүрегіне иман ұялаған мұсылмандардың жүрегінен орын тапқан, dinimizге мейнет қылған, бұл мәселе жашаған жашта емес екен. Мәселе қанша жыл жашады емес, бәлкім бұл топырақтарда, бұл аламда аз жашаса дағы көп жашағандай біздің қоғамға ислам динінің баалуулуктарын қысқа уақытта өзгөчө bir метод менен, өзгөчө bir ыкма менен қоғамға диндин баалуулуктарын жеткире алды. Бүгүн дагы мусулман бир туугандарыбыз дайыма дин алымыбыз мархум
Чубак ажекебизди Насаат медиадан анын айткан насааттарын угуп келебиз. Албетте, бул киши аз жашаса дагы келечек урпакка, келечек зурриятыбызга жетишерлик бир билимди таштап кетти. Эми эле элдин, коомдун даражасына жараша өзүнүн методикасы менен, онлайн форматы менен коомго диндин баалуулуктарын жеткирип аткан болчу. Бир барагы эми ачылган болчу дейт. Толгон токой билим кетип калды дейт. Устазыбыз тууралуу айта турган болсок, китептер жазылат. Азирети муфтибизге арнап мына китептерди жазып чыкты. Ошол китептерден тааныссаңыздар болот. Мен бул нерсени эмне үчүн айтып атам? Жердештери Азирети муфтибизди тааныйт да. Бирок убакыттын өтүшү менен, замандын өтүшү менен биздин келечек муун урпактар, балдарыбыз, атүгүл диний кызматкерлер бул дин алымыбыздын өмүр таржымалын билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул азыр мына интернет заманы, интернет булактарына биздин Чубак дамлабыздын айткан насааттарын, кылган мээнеттерин баса белгилеп айтсак, ал бизден кийинки келе турган урпактарга ал үлгү болот, ал сабак болот. Мына ошон үчүн биз эч качан дин алымыбыздын бул кадыр кымбаттуу жашоосун, мээнетин байма-бай бизден кийинки келе турган дин кызматкерлерин өзгөчө жана диндар адамдарга жеткиришибиз керек. Ушундай дин алымыбызды тарбиялап өстүргөн Тажыбай атабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам күч кубат берсин, ден соолук берсин. Алтын башыңыз аман болсун. Биз ар дайым диний кызматкерлер, дин тутуучулар, диндарлар биз Чубак дамлабызды эч качан унутпайбыз. Сөзсүз дуабызда устазыбызга дуа кылабыз. Мына бүгүн Чубакты урмат кылып, мына муфтий баш болуп, Абдулла Зукан баш болуп, канча меймандар келип отурат. Мына райондогу молдолор, имамдар келип отурат. Туугандарым, мына кошуналарым, байбичелер келип отурат. Бардыңыздарга чоң рахмат. Рас ошо менин уулуму ызат урмат кылып келген болсоңор, силерге дагы Кудай таалам жакшылыктарды берсин, ийгиликтер болсун. Мен эмне дейм, рахмат. Мен уулумуна дайым айтып келем, мен уулум бу жашоодо өлбөптүр. Өлүп калса дагы жоктогон адамдар бар, туугандар бар экен. Деп айтам да дайым. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ım mına 20 жолу, 20'dan aşuun Hatmul Kur'anlardan payda olgan ajır soğuptordu. Söýüktүү Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ıyık ruhuna, anın kutman übilesine, kutma sahabalarına bağışladık. Allah'ım özgöçö dinimizge, Kur'anımızga hizmet kılıp ötüp ketken din alımımız, Hazreti Muftimiz, marhum Çubak acımızın ruhuna bağışladık Allah'ım. Allah'ım marhumumuzun tiri mezgilinde atkargan bardık jakşı amalların özüne joldoş kılgın Kudayım. Bilip jana bilbestен getirgen küçük күнөөлөрүн özün geçirgin Kudayım. Jaratkan Kudayım uşul din alımımыздын atası Tacbay atabыздын den sooluğun чың kılgın, ömür rızkına bereke bergin, oğru illetlerden özün alыс kılgın, neverelerden, çeverelerden sый urmatın görüp жүрүштү özün nasip ve muassar eylегin ya Rab. Uşul Çubak damlabыздын urpaktары, uul kızlarının da ömür rızklarına bereke bergin. Alardın den sooluktарын чың kılgın, geleceğin gen kılgın ya Rabbal alamin. Allah'ım ustazımızды urmattap, sıylap, alыс жақындан gelip, şul ustazımızga Kur'an okup, dua kılıp atabız, dua tileklerimizi kabul kılıver ya Rabbal alamin. At-tayyibin, at-tahirin, festecib duaana bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Ustazdın kavары uğulup kaldı deyip ötüp ketiptir deyip. İyi deyip çoçup kettin dağı gözümden yaş ağıp ketti deyip. Bolbosa 1 sekundda videosunu görgönmesin deyip. Atın ukçumun görgönmesin deyip.
Анан эле дароо видеолорун издеп көрдүм дейт. Мына бүгүнкү күнгө чейин дейт. Бүгүнкү күнгө чейин мен жатаарда 20-30 минута видеосун көрмөйүн жатпайм дейт. Ошонун устаздын видеолорун көрүп атып мен намазды үйрөндүм, динимди үйрөндүм дейт да. Устаз өтүп кетсе да аркасында оболтодой эмгектери калды. Кудай таала соогун эселеп берсин иншалла. Алымдарды урматтап, сыйлап, кадам таштап келгениңизге Алла таалам сиздин амал дептериңизге эселеп ажыр соопторду жазган болсун. Урматтуу туугандар, биз бардыгыбыз жакын тууганбыз. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Колдо бар алтындын баркы жок дейт. Hazreti Muftiýibizge Allah razı olsun. Şunday alımların başın biriktirişe alып kelip olturat. Andan keyin Hazretimiz jakşı sözlördü aytdı. Mına Nemat akem dagı jakşı eskerip ketdi, Huda kalasa. Uşunday bir ulu adamdı tariwalı öskön ata nesine, bunaki atası Ayaştavuz bu jerde turat. Ayaşta Huday taala ömrüňizi uzak kılsın. Uşunday bir ulu insandın atası boluş har bir adamga ele bu nasip bolýar. Şu adamla daim şu vaqtda kızganat ele, şu bargan jerge daim egerde maňa şunday bir sawak, şunday bir ilimi emeller duyuştursaňar gana baram dediler da. Başka jaktarga munda jerlere barıp salıp keleli, başa kılal dese hiç kaçan kömbediler. Egerde bir ilim duyuştursaň kaysi jer bolbosun, kanday adamlar bolsun, hiç kaçan ılgıbaydylar da şu. Özbekistan'a büyük bardığı tanıttı. Bargandali çok azdı. Men yakında yana Özbekistanlı jigit eken ata kelem dep aytdı da çoğu hacılık atasının ziyaretini kelem dep çoğu acını sorap bulardı sorap tacıvadı sorap şunday nime kıldı da şunun için yana kayra aytan başkan kadamiyarıga Hudaýym köp yaxşylardy köp etsin. Şu balamızı yatkan yerlerini şu nurlu kılsın, karan kabrını jarık kılsın. Huda rahmet kılsın. Bardığımızı şu İslam yolunda doğru yoldan Hudaýym adaştırmasın. Munda kişini dağı men Kudaydan tileymin. Şu Kırgızstanda munda kişiler göbeysin. Acılarımızın yüreklerine batırgan bir de adamdı özü misal için şu acı şu geri kılavuzda aytkan yok da bu kişi şu çoğu acı uluğuzda aytkan biz şu oturganlarımız barı siymıktan üşürek. Yaş kezinde ele şunday merimdi, anan tuğandan kolun üzbögen kişi bolçu da. Daima şul atama barat ele, atam jakşı göret ele. Atam bar şunday bir kucakta öp nimetip çoğata degende atam gözünden yaşını alıp kadimde şunday jakşı göret ele da. Oşonda men taňgaladım bu kişiге yaşınlarla şunday bir sıfat bergen eken. Anan birөө menen uruşpaydy ele, birөө menen talaşpaydy ele. Ушул ажы абаларыбызды, аксакалдарды чакырып бир дамылабызга арнап бир ифтар өткөрүп коюңуздар, а? Иншалла ифтар өткөрүп Hazratыбызга дуа кылып коесуздар иншалла. Шата мына dini başkanmanın tarih kitebi. Бул жерде Hazretimiz Чубак дамылабыздын дагы бүт өмүр баяны, эмгеги, мээнети жазылган. Ушул китеп сизге берип коелу. Жазып аттыр. Ошол китеп чыкты. Рахмат. Амин. Ден соолуктуңуздар. Амин. Баарыңыздардан Алла разы болсун.